ko aratan ko siyo nga mantadidit kaboboyohon ni siyod o senong. Yati ino kolotaw, yati inong kolohing no di ba ino, harono mono ngodu menangaki. Ay say sala det uhoton ni tanganak. Kukuro kumumang dako di laid. Kontok ki pangajar ko dako ko pengkuro. Magisusuay pohot pendapati tanganak idi harono hit. Kontok ki wari apa nga kah hari nga hari nga kagumuan nun dadatid ay sa idendam kumadit molohing mo. Roti yon to kono pod mantadid it kurang pendidikan yolo iri no kakuaan det ino pay pomogompi dilo kumadati nga tokoy da otorimo kopi ya sumono. Nga roti yon no padatid mantadidit kurang pendidikan. Hinggo no pondohit apatut to omitanan yati sebagai mulo hinggo dondo titonga mulok mano ya dati paindalano. Hingga hi apatut ta simbanan man toko simbanay. Tu ilo no patanganak nga isa o barakat mantada kinorohingan. Toko di milo pagagaman. Toko patutot iya dadan. Tu ilo no hi barakat to kinorohingan dat pinatumboyo kumadati. Pero ginumo hara sangulun, hara dua tulun, hara iko-riko to hopod, hara iko-riko to duo hopod, hara no nabasakud duo hopodom duo. Iso no ti sawo hidi. Isa tapa, isa tina. Duo hopodom duo tanak atok kay. Ay di asangalan to yun. Sangkura na pag ginumulat tinhak titahak ka kinorohingan pawaya nila tanganak mandati gompio. Milo na pom kada nadadat magisuway-suway lisih dati kumala tanganak. Tuo kita no pa dati it miagal ka ilo pelajaran sekolah sabat dewasa dodon do. Ino pa sekolah sabat di nakatalib. Mantadet harap pisuayan da lisih diakub kumadi tanganak daw. Gisambo i tanganak daw nga magilisi-lisid iswanggat magyang Pinay. Kolisihan diakub Yusuf. Irine minamonsed inapahit tampinay di Yusuf nga aratan di siyo. Tumantadi di pisuayan pagisuay-suayan ilisi. Nga iya di materi. Paingkurah takapyati nga yati na pagyati nga mola hinggi tulun na kaubasan hara kapurimanan ay ila tanganak dati nga ako nun tako na pod haroy korohyan toko ipay mahamahak korohyan dati harohi it amo say no kailod itanak ako pagulo iri na day bobos no korohyan tu gulugya nga mantadet oru-oru kaboboyohon di siyo ino po hit korohyan no nga nakatumpalid diri tanak ko kaduo. Itanak ko kaduo nga ay sangkuro ujung-ujung ihirit tanak ko tahuri ot korohyan no. Mantad magisuway-suway lisih no kumadilo iri na hit popopurimon dilod ay sa lisid amu adilit lisid iso ang keluarga gisambot iyalo na padi nga kapuriman dat dadan. Naratian to kay Yakub sendiri kamono padi nga kada ta kanda turianay di siyo. Miloh to kadad popondar tumano di naratian omnailan dati. Napurimanan dati imolohing dati ay sa kaadilan iswang na keluarga. Nga timpubay no naratian dati maya dat keluarga hilok kitab. Paingkukuro hilot tanganak ko hilok kitab molohing di harohot
nawaya anda opoit isuang keluarga norotian dati kamoyan no podi nga miloh to na di popotumboyo om popondar ikopiontok om kangam bo isuang dat keluarga. Nga iya ti pia moti boros kuti nga ako ni moti ka osonong iti atokoy puri mo non to na isuang keluarga sendiri nga eh agati bo iso no lo katitili lo tanganak bo gi harohi tanakot o hinomod magisusuay gala tanganak bo harohi it pi guli-guli-guli no mamisunod nga amo kinongo harimang ko'y saputan pia nga ay mo kinongo lo tanganak ilo no agumo ikasari ot ay nuridi no kadi malayo di pertikaian datid isua nga keluarga nga paingkuroh pia nga mantadet ilo no patanakom tinahak ko kinorohingan nanuan to katumbayaan no momogompi iyati no matiit ay papaturidong got kaboboyhon no kaing kokoton nilo. Isuanggat lisih iman sambayang dati iyati ni molohing dot kumaraja monta kila tanganak moydad ino pay kataadan nga harod ipagilitan dati dot iso a keluarga gisom dot kanuh tokod mo boros om miampay do otood tokoy odiano dila tanganak kot tinahak ko kinorohingan kumadoho soira dot kolohing toko kagayoh toko koihad toko ko kita di tanganak no kuro koihad god otod dot tok hodino lo tanganak ka harodihit kandasan nu diri otood haro kandasan nu iyo dio iyo no pokosorom iyo di tu okoro pagetanak nga doho no pod handamanom iyo di tumbayan ako iyo kayo hit nang kagayo no tanganak nangosukod tanganak haro no manangaki nga haro itimpu nud miagal ko hari Sabat kapag yamungkow riko sadu o kita nu'y manangaki nud ongotod tamodot san tangkus-tangkus o kita nunay tanganak no hiri nod agayo no ginawnod kangingis kod onsikaw asaraw no nahit katitili la tanganak no dilayd nga puji Tuhan tu bayno ilo no pohom painguso iti katumbayaan ogompi ilo la tanganak daw it asagit-sagit a pikaruhangan. Amin. Ay agumo padadi lo paingkuron na ditit iti tanganak kot iti pikaruhangan ti kakeluargan nababak nununang ko dio nunudihot mila datid borosan dahilo ilo nga anaruh padadi lo nga dati imbulayay ino pa'y kapurimanan dati kasabaran toko lisih dati nga agayo kopio kaparluan dot tumaguang tokon lo tanganak isuang dot keluarga. Kanuh toko dot papalambayad dio lo om nagi mila toko momonsay da ilo no po nga haro kaboboyuhon dit osonong otood om nagi haro kasimbayanan da isuang dot kaboboyuhon dio lo kaposian dio lo mahay toko no gompio ila tanganak tu karikatan no moti ila tanganak ka isuang keluarga nga momonsek kapurimanan di otood kumadati sayra no pod ilo no po mandati pogoyoo gompio dot miampay modosi kinorohingan ilo no po nga osilid isa o barakat.
Nga suai begati boh. Iya it haretanak ogumutanak karo timpud-timpud poko bosugon to kai tanganak, ih. Iya na tanak kabasug ka. Om hareuy mang ku timpud kada kaudut. Hareuy timpu-timpu it ieu dit manuh kon gidad anu susuhi tanaknu. Wih, sonong gidad anu susuhi sieup ieu kopio katitil kah. Nasoroho na dati det ogumu muti ti keluarga demiman ki ginawuh dahar tanganak. Tugi sambubaina isuang pikarohangan ai sok potanak diolo. Piro bertahun-tahun noh irina dahi ginawaan diolo. Jadi sekiranya iya haretanak nu soroho na datirid tok ilo nu mati barakat to kinorohingan. Okon ko insana na tulun det kapuriman di berkat det haretanak. Kasolot aku tambalut di minggu di gulu. Iso na tanak ki sio. Kasio ki. Ndak kangkuhom. Ai, paling kuradid amulok pohom. Ano di, kangku tutup kilang na di. Okon ko tutup kilang iti mono tosok nu matitid. Ko ngingay na hedok kutur. Piro no di nai. Nga tok asusa. Kaduhung kad amilohom anu mati oi kasio. Nga maya ko siya patumpalihan. Iya, pengkura kaya. Pengkura kaya kasio. Om hingga dit oh ya napod. It oh ya napod amon atas semang kalahit pemon atas nga. Pematu nari kata timpu gitu. Nga iri nagid ila napat iyo kayo iharot tanganak. Gampio na do kayo tu. Agumu itit pikaruhangan dat mimaniman dahar datanak. Iyo lo nagi om pimanan daharo mamuhon domno dahar na patanak nga iya tim iya tia tinada gompion kunada ka. I nagi haro iya dadan. Kopio man tomposio. Jadi titahak mo ti kinorohingan nila tanganak. May na dati gompio. Mokiano tokod panguhupan da kinorohingan. Tu ila tanganak dati nga panatasan no dirogon dot mamaratu. Moid ino pohit keluarga dati di nga ako ti lombus. Iridahi tujuan dirogon di. Jadi kada tokono kasilid ijon ni dirogon. Kada tokono silid tulun-tulun dirogon dot memiragi le tanak dati sendiri. Manghak dia led moid ikot tuongon. Nga makiano toko panghakan da kinorohingan. Moid kanu tokod osilid isa pakagu pawayaan dat pemegampi ilet tanganak. Bah, adu yadit pahition to natit panambarasan ako sabon na bay no. Paingkuroh na pot kapurimanan datid linisih to kumakinorohingan. Ino paday lisik kinorohingan nga may na dati patilambuso patumpaliho dati kumala tanganak. Kau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberianmu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memujimu atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu,
dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargamu. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargamu. Kanu misi sa takad isong sambayang. Kinurahingan isong kerajaan sorga konsi kaudet kasuabon iti mantad kinapagyampayan dahay o gumu pada tamo dit mila dahay di imbulayan o gumu nagi kolomokon dahay nga o gumu nagi ikatadan dahay isuang na keluarga. Kunan dahay sebagai tulundet ay ongolomok naratud isuang godosa dat o gumu tamo dabohiton dahay tumuguang lebih panda memagampi ilatanganak. Anuay na panghupan, anuay nagyahed kasabaran dat isuang kapasyan dahay tumuguang iti keluarga dahay. Kada na dadat iti keluarga nga ababak tu iri na hikatadan di rogon nga may nayahay anuay panghakan gisamba iti keluarga dahay nga patilombus isuang gat pangintirungan. Sumambayang ko nagi montok keluarga dit makikinongongay isuang kakolomokon diolod mikaruhang pamagampi di tanganak nga may nila uhupay may dat haradaralan da sumuliwan ang papatilombos sidit lisih kaboboyhon da isuang keluarga diolo. Kung sikaw Tuhan mantadat panghanok kumadahay may nihay ahako isuang gat buru-buruan dahay datada rubay no. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang Bah, hinako po hom kapiruba takod kasuaban na suwam. biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga